Welcome to our Sam Blog channel. So সকলকে স্বাগতম জানালো। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ভিডিওটো চাই থাকিব। তাৰপিছত আজি আহিলো আমি চাইকেলখন ভাল কৰিবলৈ। চাইকেলখন ভাল কৰিব আহিলো। চাইকেলখন বহুতো ৰিপেয়াৰিং কৰিব আছে, দেখাব আছে। তাকে লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া কি ক'ম আৰু, বলক গৈ থাকোঁ তেনেহ'লে, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। চ' গাইছ আমি গৈ আছোঁ, এয়া দুজনে হাই কৰি দিয়া আকৌ এটা। এয়া চাৰিওফালে পানী পানী হৈছে, দেখিব পাইছে আপোনালোকে। এয়া বাৰিষা বতৰ যিহেতু, ত' চাৰিওফালে পানী পানী, এইফালে গৰু এৰাল দিয়া আৰু এইফালে कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? তাৰপিছত এটা লাগে চাইকেলখন মেকানিকে দি থৈ আহিলোঁ, ডক্টৰ আৰু ভাল কৰিব। তাৰপিছত এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ সেই ওচৰদি যিখন চাইনবোৰ্ড সোণাৰীপাৰ ভয়ানৰ, সেইখন আমি তালৈকে যাবলৈ অলপ চেষ্টা কৰিম। ত' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈ, লাগে দেখো দোস্ত। চ' আজি এইমাত্ৰ উপস্থিত হ'লেহি আপোনাৰ যিখিনি সোণাৰীপাৰ ভয়ান আছে, তাৰ ওচৰত পশুখন চাব পাৰিছে। ইয়াতে সেইফালে গ'লে এইখন ওচৰতে আছে এটা ব্ৰাঞ্চ বুলি কয়, যিটো আপোনাৰ সোণাৰীপাৰ ভয়ানৰ আণ্ডাৰত পৰে। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय। আমাৰ বাটটো আছিলে এইফালে। ঐ ক'ত গ'লি ৰ আকৌ। দোস্ত এইখিনি আছিল, সেই সিফালে যদি যাব পাৰে তেতিয়াহ'লে বহুতো ধৰণৰ মূল্যৱান প্ৰফিট পাব সেইখিনিয়ে। मरना है क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता?